hak kecik im kalong kan he pangi penting juna pakna ke brio kelang bakin bahakin mir kecik im ni pulek seti penakong jong Paulus bekoi jong Timotius na ba asa paro oblay kwa baki brio ke lag im kabamut paro oblay kwa baki long ki brio ke baba kata paro ni kwa balong baba kiwe ke kwa baki long baba tengin ba kiwe kin ba na mahak silong brio jengi ngisa liat be ki pen so ba kum ni kum tai ki kam bom long jengi habdon mano ban ong kadek bom long kadek balong pa ki sui kai ngi mata ka step na makata tengi ikaleng ki kam ba ba bo jisu le ule tang ka ba kam ba ba tu pen be ki im ki brio tu ka ba ya lap ikan mau gospel jong Markus no benang kong khatsan tu kala ka ba mut la ba ki ma ki beneng kelajan hek pen be ki im ki brio ba pur ki brio ki ba snap ki kren jisu ki kala ba klamien ba kala long ko bang ya so mentan na ka pen be jisu ya ka im ka martha kala long ka ru khoi pat mentan ong ka martha ba khoi ka thong jong ka pen be ki brio ha jemna ba kala ji pan long ki brio ki ru khoi jisu pan long ru khoi ya ka martha tang ha ka chi khlemat tang ha ka ji slop ta ka chi kran ba kala long ka khoi Matius la khot yu ale ino to kam bam sap ka kam krong ka jina jome ale la wan no ban nga ka long ru khoi tang ha ka chi minute le tang ha chi khlemat ka long ru khoi tanama kata ta khot yang ni ban long ki long kita ki no pen kala ha no kala mien ke pen pe ki chi im jong ki we jong ki we ha ka chi im man la ka se ka jong ki ko ma le Yesu ke Yesu la le banyalap Yesu ula Yesulok barki prabriu ikan mau katu gospel jong Lukas kalau benyeu lai penriu lai Yesulok bak katu Maria Magdalena nama ke Yesulok jongka bat Yesulok Yesu bat ka kalabha kalamian bakal long ke Maria Magdalena karukhoi long pop bakrau tam kalong karukhoi bakrau tam ni pule kam ka apostol na bakandai kuno Yesu pakala ka bambon kuno Yesu penbe ke cing im jong Saulus pada Paulus padon cetmu ke bamlong pan jat Kristan pan mesau pan le ikam percaya ke cingkai Yesu ya Kristan te hak talon juno ko lai ha Damaskus Yesu la kala khat ban Yesu la khat pan ben cing im ba kala long pan ban riu krau ru khoi ba krau tam kisialam Yesu lok kam pala ke ba Yesu ke tele wa Yesu ke no pom ke ki lat ke but ke ba Yesu khot ki brio pa pambet ala ke chong ka ching im la ke chong ching im hey tana ma ta ke im kita kita pa palong yang i ban ya le ya pe cha ki si krao ki si ba bon ngim pe nang ko ma thrai ngim dei ke ba yo chi kai sa pang ka ching ko dor ka ching kede akpu sa pang ka ching ko dor ka ktien jong blei sepang kaji kodor kaji selok prabriu. Lakai ini ngalakannya kani macua parki prabriu. Banyak imbar ki prabriu. Banyak rap prabriu. Jangan mah, lesen ngim yuk cikai kani. Ngim yuk cikai. Kebar, lesen ngim menyau kor ya katu kajing le niam jongi. Lakai yang ngisir perter rengkat pakai niam kerupam. Kaniam kerupam. Ilong beriu kelam niam kam dong kabab biang. Kabarnya merukom. Lesengim nyokor kitu ki eke baro. Lesengim la melen ila tight no. Kabar. Lesengim yo i ya ublei. Hak tu kecing kedi aku pucung ni. Kebetulan kambah kan ni. Ngim i ublei, kecing kecing ublei bang ya pule, ngia pusan, ngia senam al kasni, ngim i ublei. Ngimi iyo blei haki para beriuk beslok bat ngi kebadan tam kan ne ngimi iyo blei te baling ade belet kami mas bukoi baling ade belet je sang ngami iyo blei kali saya je sang dai pa saya ngalong hikum ju ka ketien blei kam ketai eru nga kata mas ngi balong Kristen ngi pede Yesus kam benje ketai ngi kata ada ngi dunano sing banan lagasi pat bamasuk ki pat haki si krau ki senang duna ngimi iyo blei ngimi i ketien blei ami iyo blei ketien blei ni boleh hak gospel jong Lukas dan nong baar pusau lai pusan adu lai pusan bikin mau kita ke arngot ke balik cek maus
armak senran hadian ba Yesus syak penyap dak jing tiang giai lenti pat Yesus ban selok patki ban kan lengkot lan dai sa pat kisipua ong iki pitone e ban bam ya jing bam le sim pu la ai ke sim bam dak senran ke yo sai ta ketit ba Yesus kan dia threat kong are ini dia try Yesus ni berjuk beriu bila kedia kepu yang ni cua kapaska hakasi kau wai bak hadu dia berjuk na Yesus kala tip kala i wa ka tu kepu ja no naki bat kedik senran kala serham hadu kata bar kala lagi ong yelu i try ha ka jing kedia kepu pet paralog pet para bagai ni wan mal ka po ka jing kedia kepu Iwan berapa kita selok ketian boleh kita try kita seng jongi kita seng hek jongi kita yang lap kita air ketian jong boleh lain yang pusat ni kita hatu ngi iyo boleh hak kita kerja aku pun hatu ngi iyo boleh hak ketian jong boleh hatu ngi iyo boleh kita para beri ngi ik tu kita beri kita bercerham kita berwai pa hatu ngi ngi iyo boleh du beri boleh bercerham badu kata hatu ngi iyo kata bi nama bangi mi mbani ngiret kita duai ngiret kita kerja aku pun ngiret kita nu boleh pakaduk kajuk ni kalau pada kajuk jeng long barim dan ibat teman are minta kasih kita nu boleh kalau ong yang minta kasih kita pedih di suka yuk harus berkoi kalau ong yang kajeng yuk betah jenga haka yuk harus berkoi apa loinga batai tapi pengen iu jisu hakum kita ngong ipi para bangai para log be kajeng be jengi cek kajeng le ni nginem pet at akisi poya Maksud nak dokumen don kita ka. Pat kesi po ya citeng kenta ki bri kim ju pet ban wan sa kajing kedia kepu kim ju pet ban skap ke ji slok ke tenu ble kim ju pet ban ya slok para brio. Da me de ki mane ki kan sikenten ar kan ten ai ku ble ke chayu de kajing kemen. Da ka wei pa ka jing ban batama da ka wei pat ka ba pekemen ya ki kajing em jongki. Cisu pali duna. Da se kajing le jongi jing le chika tu kajing le niam jing long bo ni ki long su bo brio. Nggak subut ya dia ka kelam yo nong rim kelam yo jikai tapi subut beriu kelam jeng nong rim kelam sutit te kata kelam pet kapenduna ya ka jeng long nong buat jeng ite suki nadu bisi poya hadu si pra ina duna ka jeng em jeng